Thirikari ya kaunti ya Kiambu ithite na mbere na gukana mitaratara ya kiriu ya kumenyerera maria maturigiceirie wa ica ikuhi ari ngari ya ungania wa giko iri na teknoloji ya kiriu. Akiaria hindi ya kuruguria ngari ino, Gavana Kimani Wamatangi akiuga ati mubango mwega wa ungania wa giko ni wa bata riri namba nene ya andu ithite yongererekeire Kiambu. Wamatangi augite muoroto munene wa thirikari yake ni gutigirira muingi wa Kiambu nduri hatikaine ni undu wa giko kiria gicungagiriria mirimo itiganite. Wakati nilikuwa naitisha hii gari, kusudio langu I wanted kuitisha hii magari ikiwa mingi, lakini tukasema wacha kwanza tuone hii moja vile ina function, tuangalie huko kama ni Japan, kama tunaweza kufanya direct, tutafutie at least magari yetu kama 10, 15 at least tuone vile itatufanyia hii mambo. So hiyo tutafanya. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa maria maturigiceirie Kiambu Andrew Kimani agitariria uguni wa macini ino ukiringithania na njira cia nahau kabere cia ungania wa giko. Muingi wa Kiambu ugitariria ikinya riri ukiuga mari na mwihoko ati gitango gia giko kiria gituire Kiambu ni gikuonerwo kihonia gia gutura. Wira wa ngari ino ni gukua takataka no ina machine special itamarima ma kawaida. Takataka ikiragwo ikahihinyo kuo ni gukua takataka nyingi na ihinda inini, na ngari ino nginya haria takataka itagirirwo aruti wira matiragie koro wa migongo na ki tondu icio ingi cikorwo cire iguru na ni wira muritu muno wa kuoya takataka igikagi iguru. Kuhuthia wira wa nginya aruti a wira ona ukirora aria marabokera yani maranoga muno tondu loading yao kana haria takataka iraitirirwo ni thi igacoka kaihinya muno. Ngari ino irakuwa ni gukua tani 12 wega muno, ni 12 cubic na ina efficiency nginya ya maguta, na Kiambu county ni imwe ya kaunti iria cirambire kugura ngari muthemba uyu. Grifotra Inoro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, nie njitagwo Weru wa Mwangi.